lenki octobre qason temple no bane sino wujunu fili temple arofilo okunyinde wakati tirinkanda nusu kubeno jamane ke no maduna no keso o tagare ke wakati qibaro beno go kitungere onarukun kinyanda ga o taga bismillah. Waren jopana di o yume jamane nga ke nganye malinga malina sariya kurumba bugundi kutura yugonu kende ko kutura no filime ke nganye article nga tanagati do tumundi kendo tankabelo nyerundi malile mu konira ko inanti kente gemuya ina fay insage kunga igari tanti kebe ime kama kene tanagati tumundi kebe ga ko ne nanti malile mebe ga namunda na yimanka ko muru anani ma jamane tanaka itigana maganga na muru na yimanka ko ke muru ana ya hakendi onda bugo ime jamane ndi ora jamane pale khibaringa ona jopati lagne daru lagne makange ngiri nonga mogosiri girna kane ngabo soro benu jonko intenga wodo isariya saka mantanga ndenga sariya ke ime sora sunungari yimanka kunga ira sariya ke karana soruku golen sigindi kendi mogosu seruku sukedi golenga emadunga golle ke sigindi mogosu kama daru re serum bugundi inangane trende dabari ko nakri nogondi ira wutu trende mbane akane maga kenga lagari mankanga jamane tang nugodo tanga nondo terano kunaga sergabe ken jogare seru gonu ira kulaga nandugu tere kasonga ira ko inanti kubenu garanya mari enkini serunga umbugo kundu inari muruna ni wara hankan kiten kama ira kebe gan kawa kena sare kama kendange fale arso na to jamane fale khibarunga ora Angleterre ministry manke yagare nyani yagare ke meto gonye Liz Truss atagendo sasa naga anta dangene kaso filiri atira anta golle ngara ikun ka jamane ndi yimanka ko anta nyano anta yimanke enta utunu kununga sugandi nde nyanya na yimanka ko muru na sigara ke muru nka ketake kasu fili dange fale enari sugandi ndutano dabari kudo na yimanka kurumba tana wutu sasa owaraka murtani nyaga yugo no nga sonungo ngotinara dundungune anga natara dudu ana du hankande na nogoke yitindi nyereke kama salare nyere kan nogoke sasu ngaya nyereke tore ngaya kenga ni posoninga murtani ra nyereke daga yenka ba sakati na yiga idomina Kenya adala ka serun sage nyereke daga yenga na ayiga ariti kasaragabe murtani nonga onda bugunonga daru njamina taw mogosiri kenga ni chadi torinde benga makanye ke imegiri mananga ni kebe keni igara nyamari terende be dabari Kenya lagarunda ganya ke kununga ministry mankenti makanye ke hanti fofoi kubenu ga bugu ina munda na yimanko ku torenya kenundi yimanke ke ime ministry yimanke ke ime togonya ni sale kebzabu ada yimanka ko mundu jamane ke nogonde ta na gato me amaketa ka Idris Debi renyugo ngari yimanka ko nga kenda utuna nya ministry yimankenga daru mankanye ke nogonde sere haka bega to gare awtankare ke sere baka kubenu ga joge kengo kames kamusiki kubenu ga joge kengo kamusiki kata kamunagati haramare me kengo kembaka ida ko inanti seru benu gara Kenya mari ekini serunga umbu kundu iwoni kite sare kama ne wara hankan kiten kama iro kebe gan kawa kene sare kama couvre feu kenga ni lo wakati lo bu wakati ida kenga jamane kama ke wuce Kabare benu ga no magalen kini kinyanda ga kunya faike o tagara no gemdu dina ko taketane inshallah